ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Лахш ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди қасри фарҳанг дар ноҳияи Лахш оғоз ёфт. 12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба ноҳияи Лахш ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шиносоӣ бо лоиҳаи бунёди қасри фарҳанг дар ноҳияи Лахш оғоз ёфт. иттилоъ дода шуд ки фармоишгари иншоот муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буда лоиҳаи он аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Саниосб таҳия шудааст. бинои қасри фарҳанг аз ду ошёна иборат хоҳад буд. корҳои сохтмониро дар ин иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осим иншоот анҷом медиҳад. дар бинои қасри фарҳанг барои кормандони соҳа тамоми шароити муосир фароҳам гардида, толори баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва дигари иншооти зарурӣ ҷойгир хоҳад шуд. зимни шиносоӣ бо лоиҳа, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои иҷрои босифати корҳо ва дар муҳлати муайяншуда анҷом додани сохтмон супоришҳои мушаххас доданд. фарҳанг яке аз рукунҳои ҷудонашавандаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол буда муаррифгари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад. тибқи лоиҳа сохтмони қасри фарҳанг дар маркази ноҳияи Лахш аз ду ошёна иборат буда дорои ҳуҷраҳои корӣ ва толори фарҳангӣ барои 500 ҷойи нишаст ва иборат аз дигар иншоотҳои расон мебошад. дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роз ҳармашқи кори худ қарор дода, иншооти мазкура дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд мавриди истифода қарор медиҳем. طبق نقشه انشاء نوی ساحه فرهنگ در ناحیه لخش با طرح معاصر بنیاد شده در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Лахш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагиҳои деҳқонии майдонтераки деҳаи Кӯҳдоман ба мавсими ҷамъоварии картошка оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд ки масоҳати заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии майдонтерак ба 78 гектар баробар буда 40 гектари онро заминҳои обӣ, беш аз 33 гектарро заминҳои хоҷагиҳои ёрирасон ва 2 гектарро боғ ташкил медиҳад. дар ин мавзеъ асосан картошка парвариш карда мешавад. соли равон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия майдони умумии картошка 5457 гектарро ташкил медиҳад. майдони кишт нисбат ба соли гузашта 89 гектар зиёд мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо деҳқонон истифодаи самараноки заминро омили асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии дастархони мардум номида, онҳоро ба фаъолияти пурсамар ва истифодаи оқилонаи ҳар ваҷаб замин ҳидоят намуданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуда бо дастовардҳои кишоварзони ноҳия шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, имсол 1803 хоҷагии деҳқонии ноҳияи Лахш дар майдони 8246 гектар зироатҳои гуногун кишт карда ҳосили фаровон ҷамъоварӣ намуданд. ҳамзамон соли равон деҳқонон тибқи дорнамо дар майдони 10 гектар боғҳои нави мевадиҳанда бунёд карданд ки ин иқдом дар таҳкими иқтидори содиротии кишвар замина хоҳад гузошт. дар маҷмӯъ майдони боғот дар ноҳия 1740 гектарро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот ва интихоби тухмии серҳосил ба кишоварзону масъулони ноҳияи Лахш дастурҳои мушаххас доданд. дар қисми дигари намоишгоҳ занону духтарони ҳунарманд номгӯи зиёди ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти дузандагӣ аз ҷумла зардӯзӣ, гулдӯзӣ, чодардӯзӣ, қуроқдӯзӣ, чакандӯзӣ, тоқидӯзӣ ва ғайраро ба намоиш гузоштанд. зимни боздид аз намоишгоҳ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунари бонувон баҳои баланд дода, онҳоро ба рушди бештари ҳунарҳои мардуме ки бозгӯи таъриху фарҳанги миллати тоҷик аст ҳидоят намуданд. маҳсулоти нонӣ аз қабили гирдача, хушкфатир, чапотӣ, кулча, кулчақанд, шириниҳои гуногун ва хӯрокҳои лазизи миллӣ ки аз ҷониби нонпазон ва кадбонуҳои моҳир омода карда шуданд, ба намоишгоҳ шаҳомати хоса зам намуданд.
12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Лахш бинои нави хуштарҳу замонавии раёсати молияро дар ноҳия ифтитоҳ намуданд. Бинои нави шӯъбаи молия аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. гузориш дар ин хусус. 12 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Лахш бинои нави хуштарҳу замонавии раёсати молияро дар ноҳия ифтитоҳ намуданд. иншооти мазкур бо дастуру супоришҳои сарвари давлат дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар он ҳамаи шароити корӣ барои фаъолияти босамари кормандони соҳаи молияи ноҳияи Лахш муҳайё гардидааст. мо кормандони раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Лахш хушнуд аз он ҳастем, ки соҳиби бинои хуштарҳу замонавӣ гардидем. иншооти мазкур бо таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида барои кормандони раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Лахш дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ тӯҳфаи арзишманде ба ҳисоб меравад. то ин вақт мо кормандони соҳа дар бинои ҷамъияти матлуботи ноҳия ба таври иҷора кору фаъолият менамудем. шукри истиқлоли давлатӣ таваҷҷӯҳи бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби бинои зебову замонавӣ гардидем. дар бинои мазкур тамоми шароитҳои замонавӣ барои кормандони соҳа муҳайё карда шудааст. мо миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан ба пешвои муаззами миллат мерасонем, ки барои мо чунин шароити хубу созгорро муҳайё намуданд. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо тамоми саъю кӯшиши худро барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду нумӯи ҷумҳурӣ ва ноҳия саҳми худро мегузорем. бинои нави шӯъбаи молия аз 2 ошона ва таххона иборат буда бо маблағи 3 миллиону 700 ҳазор сомонӣ сохта шудааст. бинои нав аз 10 ҳуҷраи корӣ, китобхона, маҷлисгоҳ, ҳуҷраи техникӣ, бойгонӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда барои кормандон шароити хуби фаъолият фароҳам гардидааст. сохтмони бино соли 2021 оғоз гардида бо сифати баланди меъморӣ ба анҷом расонида шуд. ҳуҷраҳои он бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст. иншооти нав дар масоҳати 0,07 замин бунёд гардида масоҳати зери сохтмон 255 метри мураббаъ мебошад. атрофи бино бо гулу бута ва ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ зиннат дода шудааст. намои берунаи бино мувофиқ ба талаботи замони муосир оро ёфта, қоматафрохтани он ба ҳусни маркази ноҳия зебоӣ зам кардааст. ҳамчунин атрофи бино чароғон гардидааст. аснои шиносоӣ бо шароиту имконоти корӣ дар бинои нави раёсати молияи ноҳияи Лахш сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода кормандонро барои татбиқи босамари низоми молиявӣ мақсаднок истифода бурдани маблағҳои буҷетӣ, роҳандозии дақиқу дурусти ҳисоботи молиявӣ, омӯзиши густурдаи технологияи муосири низоми молиявӣ ва истифодаи сарфакоронаи маблағҳои буҷети давлатӣ муваззаф намуданд. ифтитоҳи боз як иншооти муосиру замонавии бинои раёсати вазорати молия дар ноҳияи Лахш дар баробари ба ҳусни ноҳия зебоӣ зам намудан кори мо кормандони раёсати вазорати молия дар ноҳияи Лахшро боз ҳам осон намуд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ба мо чунин як бинои хуштарҳу замонавӣ бо шароитҳои ҳозира замон муҳайё намуданд. ба мо сокинони ноҳияи дурдаст дар ин ҷашни истиқлол як тӯҳфаи арзанда аз ҷониби пешвои муаззами миллат мебошад. ташаббусҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат мо кормандони соҳаро водор месозад, ки ба қадри ин неъмати бебаҳо истиқлоли давлатӣ бирасем ва донишу малакаи худро баҳри рушду нумӯи соҳа сафарбар намоем. бинои нави раёсати молия бо таҷҳизоти махсуси гармидиҳӣ таъмин карда шудааст. ҳайати кормандони ин ниҳоди муҳими давлатӣ аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти нав ба ҳукумати кишвар махсусан ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ намуда ваъда доданд, ки барои пешрафт, рушди иқтисодиёт ва ташаккули низоми молиявӣ саъю кӯшиши бештар ба харҷ медиҳанд. 12 сентябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Лахш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ дар бинои маъмурии шӯъбаи маориф оғоз бахшиданд.
12 سپتامبر در ادامه سفر کاری در ناحیه لخش، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با گذاشتن سنگ اساس به کارهای ساختمانی در بینای معموری شعبه معارف آغاز بخشیدند و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای شعبه معارف ناحیه لخش از 3 آشانه و تخانه عبارت بوده. اون با نظرداشت مهیا گردیدن شرایط و امکانیت‌های معاصر برای کارمندان ساحه معارف ساخته خواهد شد. بینای شعبه معارف با طرح معاصر معماری بنیاد گردیده در آن حجره‌های کاری، مجلسگاه با 111 جای نشست، حجره خواب برای کارمندان ساحه معارف که از دیگر شهر و ناحیه‌ها میآیند، اینچنین آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان ساخته می شود. بینای معماری شعبه معارف ناحیه لخش از حساب مبلغ‌های بودجه جمهوریوی بنیاد گردیده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با استفاده داده خواهد شد. در رفت کارهای ساختمانی بیش از 20 نفر ساکن محلی با کار موقتی تامین می شوند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی به لایحه ساختمان بینای شعبه معارف ناحیه لخش و مسئولان و بیناکاران برای با صفت بلند بنیاد کردن انشاءات دستور و هدایت ها دادند. باید گفت که رشد با نظام ساحه معارف در محور سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. برای بهتر و خوبتر نمودن شرایط کاری کارمندان این بخش تدبیرهای سری وقتی اندیشیده می شود. با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت که امروزها در ناحیه لخش ساحه معارف ناحیه لخش که دیگرگونی‌های کلی به عمل آمده ایستاده است، ما آموزگاران و کارمندان جواباً به این خدمت‌های پیشوای معظم ملت تعلیم و تربیت نسل نورس را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی خوانندگان را آماده نموده بهر پیشبرد این ساحه کلیدی جامعه امروزه ما زحمت کشیده ایستاده ایم. در ناحیه لخش 61 مؤسسه تعلیمی برای 12156 نفر خوانندگان و تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. رشد ساحه معارف که در دوران صاحب استقلالی روز به روز با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت بسیار هم در یک رشد و نموی بیمیلان قرار دارد. بینای شعبه معارف ناحیه لخش بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون انشاءات جشنی به استفاده داده می شود. در دوره صاحب استقلالی 5 مؤسسه تا مکتبی، 17 مؤسسه تحصیلات عمومی و ابتدایی و مؤسسه‌های علاوگی ساخته به استفاده داده شده است. در مرکز ناحیه لخش ساختن بینای نوی شعبه معارف از دستگیری و توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف و مهیا کردن شرایط معاصر شهادت می‌دهد. 12 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک وحدت مرکز ناحیه لخش خط آب نوشاکی را مورد استفاده قرار دادند. آب نوشاکی خودجاری بوده توسط قبور قطرش 160 میلیمتر از مسافه 18 کیلومتر به 2 آبانبار که گنجایش هر کدام آنها 250 متر مکعب را تشکیل می‌دهد انتقال می‌یابد. گزارش در این خصوص. 12 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک وحدت مرکز ناحیه لخش خط آب نوشاکی را مورد استفاده قرار دادند. آب نوشاکی خودجاری بوده توسط قبور قطرش 160 میلیمتر از مسافه 18 کیلومتر به 2 آبانبار که گنجایش هر کدام آنها 250 متر مکعب را تشکیل می‌دهد انتقال می‌یابد. اطلاع داده شد که لایحه خط آب نوشاکی در همکاری با شریکان رشد تطبیق شده است. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه مارس سال 2023 آغاز گردیده. برای سری وقت و در مهلت معین شده انجام یافتن آن بیش از 40 نفر متخصص محلی با تکنیک‌های صاحبی جلب شده بود. باید تذکر داد که قبلا ساکنان مرکز ناحیه لخش از نارسایی آب نوشاکی تنقیسی می‌کشیدند و اکنون در پرتو سیاست آبادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و عملی نمودن لایحه مذکور این مشکلی مردم برطرف شد. در دایره عملی شوی لایحه تامین اهالی با آب نوشاکی شفت کوچه‌ها، داخل بیناهای استقامتی، انشاءات ساحه معارف و تندرستی و ورزش و خدمت‌رسانی حدود ناحیه لخش با آب نوشاکی تامین گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولان ساحه را وظیفه‌دار کردند که پیوسته در بهتر گرداندن سطح آبرسانی به اهالی تدبیرهای به تأخیر اندیشند و در این ردیف کارهای فهماندهی را وابسته به استفاده با ثمر آب در بین ساکنان نیز انجام
دهند. زیر سیاست سازنده و بنیادگرانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد تامین ساکنان مرکز ناحیه لخش شهرک وحدت از مسافه 18 کیلومتر آب نوشاکی آوردیم. اقدام مذکور امکان فراهم آورد که ساکنان مرکز ناحیه را با آب نوشاکی تامین نماییم. در ساختمان آب نوشاکی از مسائل ساختمانی با صفت استفاده برده شده است که به مردم سالهای دراز خدمت کنند. تقسیمات آب در مرکز ناحیه با قبور 20 تقسیم کرده می شود. در مجموع با 480 خواجگی که در مرکز ناحیه زندگی میکنند با آب نوشاکی تامین کرده می شود. تطبیق یک قطار لایحه‌های سرمایه‌گذاری اوید به تامین آب نوشاکی در شهر و ناحیه‌های کشور شهادت این است که سال تا سال مسئله تامین اهالی با آب نوشاکی حل خود را می‌یابد. تامین ساکنان مرکز شهرک وحدت ناحیه لخش با آب آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه ثمره استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و عملی گردیدن دستور و سفارش‌های راهبرت عالی حکومت کشور میباشد. 12 سپتامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи лахш бо роҳбарону фаъолони ноҳия мулоқоти самимӣ доир намуданд. дар ибтидои вохӯрӣ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони сарбаланду заҳматдӯсти ноҳияи лахш ва ҳамаи иштирокчиёни мулоқотро ба ифтихори ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки барои мардуми мо рӯзи воқеан таърихиву тақдирсоз ва ҷашни муқаддасу бузург ва ба ҳисоб меравад самимона табрик гуфтанд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои заҳмати содиқона ба хотири пешрафти ватан инчунин истиқболи самимӣ арзи сипос намуданд. таъкид гардид ки маҳз ба шарофати истиқлоли давлатӣ ватани азизамон пайваста рушду тараққӣ карда дар натиҷаи ғамхориву таваҷҷӯҳи хоси ҳукумати кишвар ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон аз ҷумла лахш ба таври бесобиқа ободу зебо шуда истодааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ барои таъмини намудани рушди устувори соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти ноҳия ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволи мардум аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ беш аз 1.7 миллиард сомонӣ маблағ равона карда шудааст. аз ҷумла ҷиҳати пӯшонидани хароҷати буҷети ноҳия аз буҷети ҷумҳуриявӣ зиёда аз 425 миллион сомонӣ маблағҳои мақсаднок ҷудо шудааст. зикр карда шуд ки таи 33 соли сипарӣ шуда барои сохтмону таъмир ва таҷҳизонидани мактабҳо, беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ, бунёду таҷдиди роҳҳо, дастгирии хоҷагиҳои деҳқони рушди соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист 22 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 700 миллион сомонӣ амалӣ карда шудааст. ҳоло татбиқи боз 4 лоиҳаи дигар идома дорад ки дар доираи онҳо 14 миллион сомонӣ аз худ карда шудааст. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар 15 соли охир ҷудо кардани 172 гектар замини назди ҳавлигиро барои сокинон барои беҳтар кардани шароити зиндагиашон ғамхории махсуси ҳукумат арзёбӣ намуданд. зикр карда шуд ки аз 114 лоиҳаи барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи лахш барои солҳои 2021-2025 ки барои беҳсозии шароити инфраструктураи ноҳия, бунёди иншооти истеҳсоливу хизматрасонӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ пешбинӣ шудааст, танҳо 66 лоиҳа ба маблағи 48 миллион сомонӣ ё 30% амалӣ гардидааст. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва вазарату идораҳои марбута аз сарвари давлат супориш гирифтанд ки корро дар самти ҷалби бештари сармоя тақвият бахшида доир ба татбиқи барномаи зикршуда ва лоиҳаҳои нақшавӣ чораҳои муассир андешанд. дар мулоқот таъкид гардид ки тибқи нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳия бунёду таҷдиди 124 иншооти таъиноти гуногун пешбинӣ гардида то имрӯз корҳо дар 45 иншоот ё 36% нақша ба анҷом расонида шудааст. картошка парварӣ ва боғдорӣ аз самтҳои афзалиятнок ва даромадноки ноҳия ба ҳисоб рафта манбаи таъмини бозори истеъмолии кишвар бо картошка ва меваи аз лиҳози экологӣ тоза, тақвияти иқтидори содиротии кишвар ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мебошад. дар ин робита президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти ноҳия ва масъулини соҳа супориш доданд ки доир ба рушди ин бахшҳо чораҳои мушаххас андешанд. зикр гардид ки имрӯз дар ноҳия ҳамагӣ 8 корхонаи саноатӣ мавҷуд аст ки аз он 3 корхона дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ таъсис ёфтааст. ба андешаи сарвари давлат ин нишондиҳандаҳо қонеъкунанда нестанд.
با نظرداشت ذخیره و امکانیت‌های بزرگ ناحیه ضرور شمرده شد که راهبریت ناحیه و وزارت و اداره‌های داخلدار دایر به برطرف کردن کمبودی‌های ذکر شده تدبیرهای فوری راه اندازی نمایند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و وزارت معارف و علم از پرزیدنت کشور دستور گرفتند که برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته ساحه معارف ناحیه تدبیرهای ضروری اندیشند. بعد از سخنرانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یک گروه ساکنان ناحیه نمایندگان کسب و کار گوناگون سخنرانی نموده به سؤال درخواست و پیشنهادهای خود پاسخهای مشخص گرفتند. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. موفق و خوناباد بمانید.